tim Aces. Dikenal dengan ang kaki-kaki patahan yang khusus tesa, patahan yang khusus alam bisaya. Sendiri, semangat naik, robot. Kalau yang sedang menang pasti terjadi. Ada orang tahu, tahu tahu. Aces, saya sudah tahu bersiko. Mari malam sama dalam Indonesia tertentu. Sudah malena. Pastinya kepada siapa sudah terjadi. Ayolah, amatnya guys. Pastinya bau. What is your father? Second, first team bau. Latihannya bisa pastinya ada. Kedua, pasal bolas, pasal besok yang berasal dari Indonesia sendiri. Ada mana? Musuh ada mana? Ada. Pastinya pasal ini. Tetapi robot malah cerita dulu. Musuh bola tim Aces. Besok pasal bolas. Last minute komputer. Oi, musuh bola hari ini. Sampai saya berasa apa ini? Apa itu? Hari pasal baru. Hei, komputer. Istirahat mulai sampai. Bolas pasal besok. Bapak musuh dalam waktu para bisa. Yes, Lasso, Japos, ready. Yes, Bapak musuh, Japos ready. Bolas, pas sedot, tahu. Sedot berlaku. Baik, yang mana? Paul, Mustafa, KPP, Ismail, Presiden Paul, di Paul, atau itu sini oleh Presiden. Sedot, satu melo. Lasso, Japos, ready. No, saya. Sampai
Bolívar. Bergeser, kami Pastor Rodriguez, Rodriguez, Masih ada apa? Waktu tadi Boras pas besok kasih apa? Oh ini kalau kasih wow potensial ini. Ayo Pedro plus ball position para bisa kasih Pedro plus one ball position. Larinya Israel, Ines, nama Ines. Nasro. Yes, ball. Das ball position para Sati. Yes, 3 minutes and 16 seconds. That's it, shoot. Paulo. Mari dari Rodriguez, passe Boras, passe besok. Ese es la Nah, udah sedikit. Anak-anak, habis. Anak-anak, habis Pak. Besok. Passe Rodriguez semua. Let's go, one point. Boras, paso besok. Abnel, paso Abnel. Take a shot. Yes, go to the right. Tapi saya seperti itu. Lima, 5, 6, 5, 6. Center.
Paso bolas. Terlalu dari Indonesia. 2 minutes and 18 seconds. Paso berusia, paso ini, paso ini, tangan yang sedikit, paso ini, terlalu violation. Oras 2 minutes and 16 seconds. Oras, paso beso. Para si Mister. Uy, masuk kita di Mister Burgosa. Nah, kalau Mister tahu, paso ini. Artinya sekarang. Good, yes. Good point. Baik, bola satu saja. Pasu sektor. Baik, lawannya. Paul Beto. Personal foul, warning, foul penalty. Result timeout, tim Jason. Oras marami ang babago. Tayo oras. Hapinay. Paso beso. Nakapalya sa sektor. Narimod sa peso. Paso sektor. Senden. Yes. Congress. Kasihyan na lang madali. Kasihyan na lang. Hapinay. Oy, makikita ka lang. Foul. Start. Nasa kamay, Oras. 27 Oras. Warning for contact. Penalty situation. Penalty. On penalty. Oras. 1 minute and 26 seconds. 1 minute and 26 seconds. Yes, score 1 minute and 26 seconds. Last row. Jumpers ready. Yes, score to play. Oras, paso beso. Mr. Martinez. It's a foul. First personal foul on penalty situation. May break pabubulso para Buslo, para Mr. Martinez, para sa unang tie. 1 minute and 17 seconds. Ngunit, naribang ni Mr. Sendon. Nakala ni Mr. Pines, masuk ke Manila. Labangan isa, ang team. Bola na, Aces. Bola na, Team Aces. Laban na isa. Kapit na sa mga. Seconds to shoot. 14 seconds to shoot. Kapit, abad. Penalty ang Team Aces. Waiting for penalty ang Team Aces. Pasriano. Paso Arnel. 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Vamos. Good.
Nabasa pa rin sakto. Basa. Last and final quarter. Andito na. Pagkamala na. Paulo. Paso. Harnel. 5 seconds to shoot. Vamos.
5.8 seconds. Hindi na ako masaya. 5.8 seconds na lang. Hindi na tayo. Brazil. Good. Coutinho, penalti. At Rodriguez, ang binigay sa balas. Aridel. Pahoy, penalti. Robert. Sel. Wala. Isa. Palabas ang naman niya. Boras. Paso sa ito. Seto. Hardinel, pasa la base, Hardinel, let's go to bench, Hardinel, Taharisa. Dapat balik kayu, betul. Baca, baca, pasanya, saya selesai untuk, nah, Hardinel, pasal, Hardinel, nah, Hardinel, saya. One minute and they do it. Terbeto. Yes, Lapangan 5. Last 40 seconds. Kenya. Pasok pa holo. 30 seconds. Pasa dentro,